Dobar dan i dobrodošli. Danas ćemo naučiti kako kreirati logo u online alatu Canva. U današnjem svijetu, baziranom na ostavljanju utiska, ništa drugo ne može da simbolizuje firmu kao što to može logo. Zbog toga smo odlučili da današnji tutorial posvetimo kreiranju loga. Nakon što otvorimo Canvu, najprije ćemo izabrati željeni template. U našem slučaju je to logo. Kada smo izabrali template logo, pojavit će se početni prikaz što vidite na ekranu. S lijeve strane u dijelu Templates nalaze se template koje je Canva dozvolila na korištenje besplatno za kreiranje loga. Ovi template grupisani su u nekoliko grupa: Art Design logo, odnosno umjetnički dizajnerski, Fashion logo, odnosno modni logo, Band logo, odnosno muzički logo, Computer logo, odnosno kompjuterski logo itd. Mi ćemo za potrebe ovog tutoriala izabrati Fashion logo, klikom na CO. Kada se to otvori, vidjet ćete da se ovi template većinom besplatni za korištenje, a u svrhu kreiranja loga. Izabrat ćemo ovaj template. Sada ćemo pokazati kako možete prilagoditi ovaj template svom logu. Dakle, napisat ćemo naziv firme koju želimo da ovaj logo predstavlja. Možemo promijeniti i font koji koristimo za kreiranje loga, samo je bitno da pratimo da je besplatan. Font mijenjamo tako što kliknemo na naziv i u ovom gornjem lijevom uglu otvorimo padajući meni i izaberemo željeni font. Tekst također možemo boldirati ili ukositi ili povući liniju, a to se sve nalazi u ovom ovdje dijelu. Za potrebe ovog tutoriala mi ćemo tekst ostaviti ovako. Također, tekst možemo poravnati u lijevo, u desno ili na sredinu. Svakako da možemo mijenjati i boju fonta u ovom ovdje dijelu Text Color. Boje možete mijenjati kada je u pitanju logo. Dovoljno je samo da kliknete na logo i u ovom ovdje dijelu Color izaberete željenu boju. Ukoliko nije ponuđena željena boja, možete je i sami kreirati. Boju također možete mijenjati kad je u pitanju pozadina. S obzirom da je bitno da logo bude transparentan, najbolje bi bilo da pozadinu uvijek ostavljate bijelu kako biste je kasnije mogli pretvoriti u transparentnu. Kliknut ćemo na pozadinu i izabrati bijelu boju. Kada želimo napraviti vodeni žig od ovog logotipa, dovoljno je samo da obrišemo tekst i proširimo logo. Najprije ćemo kopirati stranicu u ovom dijelu Copy Page. Obrisat ćemo tekst i proširiti logo. Ukoliko želimo biti sigurni da se logo nalazi na sredini stranice, pritisnut ćemo Position i odabrati Middle. Na ovaj način kreirali smo vodeni žig, odnosno watermark. Vodeni žig ili watermark je logotip, tekst ili uzorak koji se stavlja na sliku kako bi se na taj način spriječilo kopiranje ili korištenje originalne slike bez odobrenja. Ovakvu sliku možete koristiti kao vodeni žig za svoje fotografije ili kao profilnu fotografiju na stranicama društvenih mreža. Sada kada smo kreirali logo, idemo ga sačuvati. Idemo na Download, opet Download i to je to. Nadam se da vam se dopao ovaj tutorial i pratite nas i dalje za korisne savjete i tutoriale.